Nk'uko muri kubibona kuri kamera zanyu za Ngabirano TV show, twanyarukiye mu kagari ka Nyagasozi. Ni inteko y'abaturage nk'uko muri kubibona kuri kamera zanyu uburyo bishimye. Mbaza ngo iyi nama yari igamije iki cyangwa yigaga kuki? Ibyo nibyo tugiye kureba mu cyegeranyo cyacu. Nk'uko muri kubibona kuri Ngabirano TV show, twahababereye ijisho ry'umuturage, ni umusemburo w'igihugu, iterambere n'ibindi bitandukanye. Twanyarukiyeyo tumenya uko inama yagiye igenda, gusa bari abaturage bishimye nk'uko mubibona, uko babyivugira, uko mubona umuyobozi wabo ari imbere ahagaze yemye, ikibina ku gihe, mituweli ku gihe, ejo heza n'ibindi bitandukanye. Nk'uko Nyagasozi tudahwema kugera ku iterambere ritandukanye, nko mu murenge wacu turi aba mbere. Ayo ni amakuru agomba kwishimirwa. Nk'abanyamakuru twabegereye tumenya byinshi bigiye bitandukanye, ari nabyo tuje kubabwira. Nk'uko muri kubona umuyobozi w'akagari ahagaze imbere y'abaturage yemye ababwira bati, umuturage ku isonga, ni namwe mutuma duhagarara imbere yanyu tubabwira bimwe mu buyobozi, tubakemura serivisi, ejo heza ku gihe n'ibindi bitandukanye. Mudahari ntitwakora. Ese koko wowe uri gukurikirana iki kiganiro, abaturage badahari wakora cyangwa ntiwakora? Muraza kunyihanganira ubwo nataraga iyi nkuru, impamvu ndi kugaruka kuri ejo heza. Ejo heza ndagira mbibutse ko ari umusingi w'iterambere baduhitiyemo, ari uwo kwizigamira ukazafata amafaranga yawe azakurengera mu zabukuru. Impamba yacu izabukuru. Byari ibyishimo bidasanzwe, nk'uko nababwiraga ngo ejo heza tuyigarukeho cyane. N'abaturage urumva ko babizi, ni impamba y'izabukuru koko. Nkatwe nk'abanyamakuru tuba twabirebeyeyo. Ndakwibutsa ko ushaka kuduha subscribe wabinyuza kuri Ngabirano Comedy cyangwa Ngabirano TV show, ubundi ukajya ukurikirana inkuru zacu n'iz'ubutaha. Umunyarwanda muzima yaravuze ngo ubuyobozi ni ubwegera abaturage. Iyi nteko nikiberaho, iberaho kuyobora abaturage ndetse mukungurana ibitekerezo aho bitagenze neza, mukagirana inama. Niyo mpamvu natwe nk'abanyamakuru tuba twamanutse kugira tubamanukiye kuri teri, turebe se umuturage ku isonga koko nk'uko twabitoye koko bibaho. Nk'uko mubimenyereye, muri kumwe na Ngabirano TV show mu kagari ka Nyagasozi. Ukeneye nimero zacu ni 0786 674 103.